Murakaza neza kuri Murindo Official TV, tugiye kubagezaho amakuru tugiye kubagezaho ni aya ngaya. Perezida Kagame yaganiriye na Lorenzo ku mutekano w'akarere. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahuye na mugenzi we uyobora Angola Lorenzo, baganira ku buryo bwo kugeza mu karere amahoro n'umutekano birambye. Perezida Lorenzo hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu 21 byo ku mugabane wa Afurika baje i Kigali mu birori by'irahira rya Perezida Kagame byabaye kuri uyu wa 11 Kanama 2024. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko uyu munsi Perezida Kagame yahuye n'abakuru b'ibihugu byinshi bitabiriye ibi birori. Ibiti Perezida Kagame yanahuye na Perezida Lorenzo wa Angola witabiriye irahira rya 2024. Ibi birori byakomeje biti muri ku guhura Perezida Kagame yagaragaje ko yashimye imbaraga Perezida Lorenzo ashyira mu kugarura amahoro n'umutekano birambye mu karere. Umukuru w'igihugu ubwo yari amaze kurahira yanashimye Perezida Lorenzo ndetse na Dr William Ruto wa Kenya ku bw'umusanzu bakomeje gutanga kugira ngo ibibangamiye umutekano wa RDC n'akarere muri rusange bikemuka. Yagize ati amahoro mu karere ni ngombwa ku Rwanda ariko yarabuze cyane mu burasirazuba bwa RDC. Ntabwo ashobora kugerwaho mu gihe urebwa nabyo mu buryo butaziguye. Adakora ibikenewe atabikoze imbaraga z'ubuhuza z'abayobozi bo mu karere ntacyo zatanga. Ndagira ngo nshimire Perezida wa Angola Lorenzo, Perezida William Ruto wa Kenya n'abandi ku byo bakoze n'ibyo bakomeje gukora. Perezida Lorenzo asanzwe ari umuhuza w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo umubano wabyo hatutumbaga umwuka mubi ushingiye ku ntambara ibera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu Gushyingo 2022 uyu mukuru w'igihugu yayoboye ibiganiro byamuhuje na Perezida Kagame na Felix Tshisekedi wa RDC. Banzura ko amatsinda y'abaminisitiri azajya ahura agasuzumira hamwe intambwe ziterwa hagamijwe gucoca ayo makimbirane. Muri Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 aya matsinda ayobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo yari i Rwanda muri Angola yanzuye ko uguhura kwayo kuzakurikirwa no guhura kw'abakuru b'ibihugu bitatu gusa kugeza ubu ntabwo igihe bazahurira kiramenyekana. Biteganyijwe ko nyuma yo kuva mu Rwanda Perezida Lorenzo agirira uruzinduko i Kinshasa muri RDC kuri uyu wa 12 Kanama 2024 aganira na Tshisekedi ku ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyo guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye cyafatiwe i Rwanda itariki ya 30 Nyakanga 2024. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi ni inama yabereye i Rwanda tariki ya 30 Nyakanga 2024. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo Perezida Lorenzo yageze muri RDC, reka tuze gutegereza twumve amakuru mashya ari buze kutugeraho. Ese intambara igomba kurekera kubwa biriya biganiro? Hari n'andi makuru turi buze kubagezaho mu makuru ataha. Padiri Jean Bosco Ntagungira yagizwe musenyeri wa Diocese ya Butare. Uyu musenyeri nawe rwose ni musenyeri mwiza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo mu makuru ataha turaza kubagezaho byinshi. Mu makuru yarangiye mu minsi yashize twabagejeho uburyo irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame ryagenze, kandi irahira ryagenze neza cyane. Aha ni kuri Murindi Official TV twabagezaga amakuru mu Kinyarwanda. Ciao ciao.